Hello perlok, bro phi khlany am. Tichol nginya ngap no, kasturi syapang ijanai bot uringkan. Kapat tu chapter 1. De kumba pitem ba ijanai ila lingo bah. Bali imedam ikran kumtu. Kumtahi ijanai ru ila mi na office. Iya ja surok I perkat hala dia merwe. Bat isngutieng yo ja ke kabas new yo uringkan. Kumta endai janai ila poi hiyeng. Kikimi kikipa jing ijanai kila ap lupai ijanai hiyeng. Kikimi kikipa ki ong ye ijanai. Janai pila dei kapor ma pinya tho no maduringkan. Kumta ijanai ong mai iringkan imdan shu sesnong ngamtip ilich eiru. Kakemi ko ong kumnu khun pitem ba iringkan imdan shu sesnong. Ijanai ong imedam I bos jonga iong meneh po office. Kumtahi kilaya lingo ba. Kumtahi kilaya kre banlej wat yuringkat shnong. Dang step kikimi kikipa jing ijanai pat ijanai. Kilaya mi na yeng banlej wat yuringkat shnong. Te kumta nda kilaya poi shnong. Ijanai bat kikimi kikipa jing ijanai. Kilaya lingo ba. Namar bagi UI penban ya uringkat bat kakemi jong u. Kumta ijanai ikeli uringkat iong menui nia. Uringkat uong ide ime jonga bat ila tibha syapang jong pi bat ime pa jong pi. Ijanai iong ringkat bali pi bure yanga pi ong bapidei kun badug bat ukun suan. Uringkat uong namar ngating yo bangan du no ya pi. Namar ngayok sngow ba imei pa jumpi. Bat mapi pikwa yu breu baduk bat ubasmat besting. Ngaju ya tu khana syapang jumpi ha imei jonga. Kumta ngambang sia bantok ipi. Map se janai nga ngala thok bat ngala syukur ipi. Kumta imei jung ijanai iong kong ngamsuk ya uringkat banpoi bat ijanai. Kumta kakemi jung uringkat ka ong kong ngatip bapim sok I uringkan namar baudai kun ruspa Henry kong kan mau kani kawai ubari uspa umdai baro baki sniulut ubari uspa ru udon ubabha batki baduk ru kidon kibasniu. Kumta uringkat ru uong ya kakeme jong ijanai kong ada pim pediang yanga bangan long upersa kurim jong pi ngan hun kat kabapi ong ngan ko ngu yapi Henry ngan yai am hadu bapindah pediang yanga bat uong hadu bangan dalak temen hadu tangal ami kiteman balik ru ngan yai ab baik ijanai. Kumta baru kita air kilut bauringkat uong kumta tanggung tahi kikimi kikipa jing ijanai kiong yuringkat kun hadu menta kasngi pinlong no ipersa kurim jonga. Bat baro akta kapor kilaya iet bah bat kilaya kemen bah. Kumta hadin artayo kilaya pengkre ban penyetho no yo ringkat bat ijanai. Kumta hadin lai benai ila armet na uringkat bat kilaya kemen bah bat kakemi jong uringkat kaong good news ringkat menta pihak long no ukupa jong kayeng baro kilaya kilut akta kapor. Kumta hadin enda ijanai ila khai klung yo di kun kentai bat ki ai kerteng da ijas. Kumta baro kira kemen ba baki yo di kun kentai bat nadu kata kasngi ijanai uringkan bat ki kimi ki kpa jing ijanai bat ikimi jong uringkan kila yo kajing im kabasuk ba bat kabak kemen baik namar baki laya salang hakaju kayeng. Dia parlong kene ka chapter 1 part 2 kalakut hang nia in sepeteng biang pat ka chapter 2 part 1 mo parlong bat map yanga ngaklemla an penjerong ya kasturi bat kawe ngan ong ngan telak penmi ya ka chapter 2 ngakular ngan penjerong no ya kasturi mo parlong ka chapter 2 kadai syapang ijas ikun jeng ijanai bat uringkan dia lada pisngau tenat saai wei muji dok nut apok komen mo bat sak yatu kabas ne em mo perlok
ngin say kendu pat nak chapter tu mo bro bye in bak wa pindan nak met ka bakoi ka bakhya bro mo perlak bye ngin say kendu pat lamar jong pi ba pin ngai no ba